Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bam takasni. Kasauklur san paulak tingka kalalong ka jingmentoy bat jingkerku ya kador bar shnong maulay nong pedeng namar ki surok bat kinala shnong bakilala ban shna lamang da uba Preston tensong bat umentri katnat PWD. Kashnong maulay nong pedeng lakumba live husnem ka klem yo kampenroy na kinong mi kmat ne banyakren syaka sorkar rei kasyukut tang hakaktin ban kular. Ya katay kamang tingka kabasauklur san paulak tingka kabakashnong kalayo na kalyang kador bar shnong kalalit ay kublay yo ba Preston tensong ya kaba ulas shimkya. Kador bar shnong maulay nong pedeng ha kajinyalam urang ba shnong uba kit kupar karshiying bat uskatri shnong uba lambok marbanyang. Kidan ban ong ringkat kinong syong shnong haka arterik ujimang kilalit ban ay kublay kerpang ya minister ka PWD uba Preston tensong ringkat kinong yalam shnong kamaulay nong pedeng lingba uba kit kupar karshiying bat uba lambok marbanyang. Kajikton jong kinong mi kmat balajit upat ba ladei UMDC ne MLE kadei ban ra banyakren syaka sorkar rei kampoy siya. Day lingba uba tay borlang pathaw MDC barim kamaulay ublalit tinru syaka sorkar yathu uskret rishnong. Hadin live host tam kala urlong kajing angnut jong kashnong maulay nong pedeng kabaya day bakasurok jong kashnong. Ha kaba kajing jengay jong ka kalong sanspa prapomita kaba kashnong kala angnut las lembha. Uskret rishnong uba lambang marbanyang lem uba kit kupar karshiying kum urang ba shnong ki penpau halor katay kajing yo ya kasurong bat kila ong ba kashnong kala jupen sngo syaki babun kinong mi kmat kum ya UMLA ba menta hanrei om jula ba ne AA bat kikot tang ha kajing tho hanrei day hakapor kajing long MDC uba tay bor pathaw ba sala ban yo ya katay kasurok kabaya na blog E sya blog C. Deputy CM sa Konsul Tensong hawai dei baka nanti badi snong jumi wa anta ba wai kusnam na nanti ya nanti te ni kamyo ada ya kanit nanti daga jingwan di snong or kejingerap jam isa daga jing kusno dagi long ni lawan nyalam kisamla nyalam ya perlu kai ban persno ke jing jam snong isa ya so arkanika surok urlong ini suan ai kublay ya kebentar ba art masa ai sekretari bin patai kemudian Te hakani kasngi ni nakaliang jong kador ba snong mulai nong pleng ni uban ban ai ka jing snungu ka bakraw ni pau ka jing snungu ya iba Preston tensong ibalong ni sembut menteri ramba jong ka sarkar chala itu pet ya ka tanat PWD roads ibalapan orlong ya kani ka jing kwa jong ni kum kador ba snong mulai nong pleng hakabedei ba kani ka surok kabala sateng mentala arhusan lai pusnem ya kaba ni kum kadar barsnong nila juyay ut nila juyay pensngaw nakaway kapor siya kaway pat kapor nrei kita ki jing pensngaw ki shulong tang kum ki jing pensngaw hagi jing tho ki klempoy siya kakam ten rei kani kalong kasni kaba sa jing kanmaw ini kum barsnong mulai nong pleng hakabedei ba kani ka surok kalalong ka jing sa kanmaw nomor ba deling ba ka jingirap jing ba Preston kajing kendo jung ndai tam sisen ar license lai kendo I la kalong hakayen sa kajung I la kalong hani ha office jung I lai kendo but dai mai I bela penlong ya kadi ka surok kum ni kum ka kalong ngam ka jing ai jingrap jung I yang I kum ka darbar snong te I penpang ka jing smungu ya I but ini kajing kerpangat jung I kum ka darbar snong kalong ba inang yo ka met ka phat basat baklan bakat bakya I ba Preston I ba penlong ya kadi ka kam kum ni kum ka kalong panangai bahagi ni kibenai kum ida kular kadi ka kam kaniat skmat kaniat sprang tegep ka jing sungu ya I ba tebor lang pathaw iba lalong UMDC hagutu por nakaliang jung kadar barsnong ngimla klem na penpaw ka jing sungu ya I ba tebor lang pathaw namar dailing ba jong I kidon kinong mikmat kibanging la depan pensngo nrei kumang laong kikut tang hagi jing pensngo nrei hakapor ba iba tebor lang pathaw ilong kum UMDC
nakaliang jong kador barsinong nolai nang pedeng hadian mamanga bagi irang barsinong berangkat ke executive committee ke betmai ke bangila de panshinti ke tingka kam kemudian penyat sinong ke betmai ngila shimkhia bahai ke kam bakani ka long kawai naki kam sateng ko barsinong jongi ngila kendu i ba te bor pathau balong MDC ke tu bor ban mai lam de penslam ila yalam yang i kum ki nongket kam jong barsinong ban ya kendu i ba preston but dailing ba jong i kani ke surok kalong kumne kum kalong kajing sngungu ke bakrau kalong syai namar demi ila long shisha ka ketika mon ka ketika diang nak benta jongi kum ka dorbar stom mulai no pedeng ngingat ba i nang yo ekamet ka phan ka shat ka khlan ba inang la ban trei khamba wala im long ju MDC ngingat ba inum plat yang i kum ka snom mulai no pedeng ba yaki benta barok ke ba i dan kam ban ai ka jingirap nak benta ki waipan kajing sngungu kalong ru yaki dekat jong ka executive committee jong ka dorbar snom nadu ki dekat jong ka seng samla seng mentai but yang ni kum ke executive committee but ikinong sung hi barok kawai ki balalong shisha ka ketika mon ka ketika diang ki bala ai shisha ya kajing yenok senyang lem ki ba klem da kan shu ya ka por ka sngi ki lalaj na kawai ka sngi sha kawai ba ka sngi bangi khot ban ni kendo la ka long yai ba pathau la ka long yai ba prestun tan song la ka long shapo ki office sarkar ki bangi.com ki lalong shisha ka ketika mon ka ketika diang ki lai tulun nang bangi ba hadu kane kam ka ba ka kalong kumne ka jing sngungu ka long ru ya ka executive committee jong ka dorbar snong molai no pedeng ni pen pau ru ka jing sngungu ka ba kraw ya ki officer ki engineer ki staff jong ka PWD roads Shillong Central Division ki balalong shisha ka ketika mon ka ketika diang kim ju ai i ya ka no ka kentien ka ba penok mensim yang ikom kinang ngelam snong abangi ngilet bandon kam ki office jong ki ha ka bai dei ba ni ka surok daga kemat ke bapu sama ke kirap yang ni bat ni penpau ke sngungu yaki bat na ingat ba kinang la ban tri khamba ki wi pat ki benta ki kam ki chongki bat ingat ba na ko wi ke por ko wi pat ke por kum ka dorbar snong mulai na pedeng ni nang don kam yaki bat ni community ki kam ki ba bha kin long na ka benta chongi kum ka dorbar snong mulai na pedeng ti sampai dia berkali masing ke surok ngelayo ban sngo ya ka surok show amli ba mentai ba right te nrai namar ba kajing pensmo bajungi kalong bai ha kajing tho te nakaliang jom iru ka kentin ka bangi yo kalong ba pin serap ya kan kam te nrai ka syukut kunta te nrai ngi nakaliang jom snong namar ba kani ka kam kalong ka kam ka bala sa teng aslam ha ka mongol ong pi ar husan lai husnam kadi kajing amnut jom kinong sung snong te ngi ba nakaliang jom snong namar ka kam kala long ka bakerki te nakaliang ka executive committee ka batmai ia kendu iba tibor lang pathau bat maihi lam de penslam ipenya kendu yang ikum ka executive committee jong nasional bat iba preston tensong kolom san spa prapo meter kabal adap kolom arspa kabal adap kolom arspa arpo te hendrai ya kene ke bedang sa kolom laispa arpo kanu ai ka pisah ka jingmang jong pisah kolom sauklur san pulang makani ka kam makahadum ta kadang ya ya kini ka kam kat kum kajing kendu jongi bat iba prestun kalong bah kini ki arna in sestang ma ini ka kam ta ka hakabede bakal nakaliang jong kadar masnong ila yo pinsno yi kini ka kam si amane te nakaliang jong i amane ila ong ba ken makatien ka baywan jongo ini kan kasnong masing jap ka election amane ila ong ba in sayap kini ka kam andre dismuthu ba kanong ka ba shitom mo nomor ba nilai penkan mau ye te hendrai nomor ba kakam kolong ka bekerki te ngi nak yang juga sinong hi kam na penslam hagat ko por baitang long amali MDC ba te bolang tathau na pensno no chi bat kakam kaya chman ta kamot sikantin u amli kam simti phi ber ong ban penkendu yo menteri jo piludi ni klem yo kom kata ka jingkulan nak yang jumi amali te nak yang jumi kom gador bosnong ila yo ban teman chupan snow ini ke por riwan snow ikwa ban penisai ni boleh ni ko khot media ikwa ban penisai lada ni yo jingarap na adoi MDC ne warap MDC ne wana ne bono unyo burong ni ai burong bejo ta ba dei ban pen sentuh kata ada boleh ba nyem don siang impact siang kat ubah ai yo burong tangita nakala yang kedua so nang ni sekwa mo